الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غرباء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الحمد لله شارع الضلال وشارع الحرام والحلال، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassanglit iwan puji fa Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat iwan salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, irini sabmiabot in waktu sin mudir sin Ma'had Moro al-Islami amunahi Sheikh Muhaymin Shakili. Sin kita niyo way nakahadir in mudir sin kita niyo sa sumagawa insiya masimasi magpara sab atau sumubli kaniya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala indumil kato pangadjian biyaon insiya ni kakilahan niura daranda siya pagpagitaw na TV. Insyaallah subhanahu wa ta'ala siya na in sabot bangunin topic niya. So itukbal kan niya kan Sheikh Abdul Hakim Aoud Muhsin, wala tafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hapu asanglit iban pamudji pamahasut si Allah, mga palanggungan sin kami nagdurungog hamahapon ini
hawaktu ini itukbal sin kami insa salaman sin Islam kanyu katan saplag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagtaat sarta sin kuyag sin makahinang kami ibadat pamudirna mo kalasahan sin wala siya nakahadir sin waktu ini na hinang sabab nakalingkod kami paglilingkuran ini hasupaya sadya in parkala pagpangadji atawakan paghindo nato tumaptap siya masi-masi manaabiti in tiap-tiap kaguruhan magpasaplag sin agama Islam amuna in agama kasabunnalan agama piaglugtuan sin karasul-rasulan di magpak panabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahin hasabab yan muna-muna mangayo kami kamaapan bangaon dahin hamanga kaptangan sin kami amuin simiha siya dahin ha Quran iban ha sunnah inyadto ibot ayaw kamu kumawa pangadjian nyadto dahin hamangap kalamahan sin ilmu iban dahin hapanasat sin syaitan buat malengkan bangaon kaptangan sin kami nagmisla nakaagad hamaksud sin Quran iban hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayroon pagduwaruah amuyat to in pag-agama na to agama kasabunnalan. Dahil hasabab yan imaudo kikita dasin kamo yan nakalulukis mga parsababan sin paruntungan. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala subay na tuud talion marayaw insarayaw-rayaw manusia kabuhianan di hadunya ini amuin mui siya pahadarat sin Allah Ta'ala nagdara sin luto amuin luto makamumpa at kaniya halawm sin pakubulan sarta maranya luto sambil palawm sin sulga amunya tu impag iyanun paruntungan dahin di hadunya ragpak pada akhirat. Mga parsababan sin paruntungan. Dahin hamanga parsababan sin paruntungan. Lilay sin mga kaulamaan. Muna-muna subay kita magsipat sin sipat aun panghati. Hati niya subay aun ilmu tah. Ilmu hasyara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahin hasabab sin ilmu ini mga kiaulungan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Di kita makabatuk mag-ibadat, paamuin pag-ibadat, dia akan sin Allahu ta'ala. Taimaun siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Sabab mayta, in ilmu lang sin mga ulama, yufarriquna bainad dalal wal haqa'iq. In ilmu ini pagtawagun amun ilmu syara sin Allahu subhanahu wa ta'ala siya imaminig sing kalaungan iban sing kasabunnalan bimakna bangaun ilmu mo doon ha ilmu yan kakilahan mo indi taymaun sin syara iban taymaun sin syara. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah, hasabab sin ilmu mo, kaingatan mo in pag-ibadat taymaun siya sin Allah, iban di taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan dahil hasabab yan, makakaun kau pa magparuntungan na kau di hadunya, bangaun kau ilmu.
Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamadua, dumagbos siya haynang. Dumagbos siya haynang. Inhikamatu niya, subay mo siya hipagdakwa, hipanawag-tawag, hipanaabiti, papagkahimano siya. Inhikama upat niya, dumagbos siya pamagsabar, pagsabar amin katatas mo, atawakan pagtahan mo, hauno-uno in dumatong, kay mo, inyat tukatan din Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta kita magparuntungan ha ilmo. Amin ilmo panghati. Dahil hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amoy ni impanag na ang lambang. Sin kanabi-nabihan iban sin kasahabatan nila. Naglugto sila nanuntut ilmo. Naglugto sila himati sin ilmo. Naglugto sila nagpasampay sin ilmo. Sabab imaksud sinda akon kita tuod suway humati sin ilmo. Inyari mga kiaulungan sin Allah fakaradjaan dakula. Amin ilmo pagtawagon lang sin mga ulama wa huwa ma'rifatullah. Dain ha ilmo yan mahinang sabab hikaingat mo patuhan. Amin ilmo yaon tiuntut mo piangadji mo dain ha Quran iban dain ha sunnah sin Rasulullah mahinang siyadan hikaingat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ilmu hasyara. Amin pagtawagon siya ilmu pag-akhirat. Bukun ilmu dunyawiyah. Insyabot na to. Sa ilmu, amin ilmu hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin sukutun tuod sin Allah ta'ala imanu siya haadlaw akhirat. Bang iyabutan siya sin kamatay wayroon ilmu syar'i na danya palom sin kubol. Adapun bang ilmu dunyawiyah, ilmu dunyawiyah na atin niya maingat siya ilmu dunyawiyah. Kahatian tayo ilmu dunyawiyah ini amin pagkabaakan ta pag-school. Ipaghindo sin mga tao maiingat haang galis. Umingat kita singkatan bahasa. Sa nawapat siya hayat wayroon tuod ilmu syar'iyah. Halawang pangatayan niya amoy at makabuga mga kiaulungan sin Allah. Ha? Misan payat to ingkahalan niya ba't kaingatan niya ng parkada dunya ini. Kaingatan niya nakatan imparkada simpag dunya. Na inyari ang una sa ining pagtawagon sin mga magkakabtangan lang niya. Nakaliyo. Nakaliyo sa wala damyabot. Sabab mayta. Bang paday pabisarahon mo. Simparkala pag dunya kahatihan ing kataan mga kiaulungan sin Allah. Sa bang parkala pag Tuhan, parkala pag agama, parkala pag nabi wayroon hikabayta na amoy ni impagyanon ilmo nakaliwala miyabot. Ta mo na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sukutun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa misan pa'y sab imano siya, wayroon na kaingatan niya diha parkada dunya ini. Adapun, misan ingan niya, upamari niya na masulat, sabab hati niya sin kaignorantihan, sin parkada dunya, buat malengkan niya unkan niya in ilmu syar'i, dain ha Quran, iban dain ha sunnah sin Rasul, bang siya yatto nawapat yabutan sin kamatay, dain ha mga manusia tumpukan, mabilang siya rin ha mga manusia nagparuntungan mo ipahadarat sin Allah. Amo yan kabiddaan sin ilmu syar'i iban ilmu dunyawiyah. Dain ha sabab yan nabi marayaw way miyangi sinsara kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way miyangi sinsara in mag-iskul kita, in umingat kita singkatan bahasa dunya ini sa ayaw takalupahan in ilmu syar'i amin mahinang sabab dan hikaingat tapatuhan. Dain ha ilmu syar'iyan long hidok
Tul Fawjan, Abdullah bin Fawjan. Naasubo siya bang uning pagyanon ilmu. Law niya in al-ilmu syar'i kala Allah wa kala Rasul. In ilmu law niya hasyara, amuna in kabtangan sin Allah, iban kabtangan sin Rasul. Nakita mo na mga kiaulungan sin Allah. Bukuning kataan mag-i-school, professional, ba't maingat ha Quran? Maingat ha sunnah sin Rasulullah. Kuno siya umingat, subay niya rapangadjiw ning Quran, subay niya rapangadjiw ning sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab amo yun yung pag-agama niya. Amo yun yung pag-agama nato. Piagbin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain. Piagbin ko kaniyo in dua parkala. Ha? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piagbin niya to kato taniyo. Dawang niya to hati niyari na to. Kawaon atawakan baubugan na mahinang sabab yat to hikawin sana na to di hadunya nagpagpaadlaw akhirat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan kad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitab Allah. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbingkato sabunnal tuod kaya pagbin ko na kaniyo. Unin piagbin sin Rasulullah. Bang ini kaya bagbukan niulong sin Rasul. Di kamu malaung. Di na kamu malaung sa lama-lama. Hapag dunya niyo, hapag akhirat niyo. Bimakna abutan na sadya kita sing kamatay di hadunya. Di kita malaung mga kiaulungan sin Allah. Di na kita malaung. Uno siya yan niya Rasulullah, kitab Allah. Amo na yung kitab sin Allah. Amo yung pagyanun ilmu syar'i. Insuwayta pangadjiun in kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakimugdan na saan, bangkaw nangadji, bangkaw nagpapangadji na mga kaanakan mo, tukuhon mo sila. Suportan mo in mga namamando agama Islam. Na aun yan kato mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasaan na to dakula. Asabab hati ko simpag pahil-pahil ta, pag madrasa, pagkapasaran ta, in mga kaanakan ta, suway pagkahatod ta pa madrasa, bang aun na dipik. At iniyaon na mga kimakangi bihayan, in sa kaula-ula mga kiaulungan sin Allah ta'ala, in muna hihindo ta pa mga kaanakan ta, muna-muna, amuna interbiyahon sila pag-agama. Hapag madrasa, hasupaya sadya kahatihan nila in agama nila dumukot. Mara nila misan pakain. Wala di ko masusa. Sabab yaon kanila yung pag-agama. Kita mo yung kahalgaan sin ilmo. Magparuntungan kau dunya akhirat. Mahinang sabab, hikaingat mo pa Tuhan. Mahinang sabab, hikaingat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan mo ha ilmo mo yan. In Allah Ta'ala siya in nagpapanjari hakatan. Agad na imbaranta. Siya in Tuhan mapatut pagtag-ipunan. Siya in Tuhan amo inwayroon sibuk niya. Way makasibo Allah subhanahu wa ta'ala. Hang sulag uno-uno rin ha mga piyapanjari niya. Hasabab sin ilmo. Iban hasabab sin ilmo yan. Wa ma'arifatu nabih. Iban hasabab sin ilmo piyangadji na to. Hikaingat na to pa Nabi Muhammad. Hikaingat na to pa Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na mataod mga manusia. Misan in Nabi niyari niya kaingatan. Nabang kau mangadji mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto to di panghindo yan ha mga madrasa. Impag Nabi sambil hililay kayo impag anak ha Nabi. In pagsulig sin Nabi. In paglain sin Nabi. In aturan sin pagdakwa sin Nabi. Nakahatubang di, Masya Allah, bang di iyat to hati niya, pangadjiun na to. Misan in Nabi Muhammad, di siya kahatihan. Di siya kaingatan, kanganan na sa jalong niya Muhammad. Di namin sa makasalawat pa Nabi. Na, kita muna mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyat turi, di kita makabatok mato pa ilmo yan to. Nasambil kakilahan ta na sadya impag Nabi, impaglasa pa Nabi, maparagbos na sadya roon ha mga pagmaulod. Ang pabuko na tiyaw namin maksud,
Imaksud suway kita hati niya papangadjiun. Pahatihon hasupaya kaingatan taon hak kato sin Nabi Muhammad. Aun hak tapanabi. Naamo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhak tamalaggo pa Nabi Muhammad. Amin suway kita magad. Ha uno imbiyayta niya. Ha? Hak tadto pa Nabi al-muwafaqatu lamma ja'a bihi Rasulullah. Hak ta pa Nabi impag amal ibadat ta suway makaagad. Ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namang yat to kausimiha din hayat to hatungod sing kaawam mo. Natanto saan makahinang kita sing pagibadat na sadya bukod hapang hindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na to kalupahan. Bangyad to pagibadat bukod panghindo sin Nabi Muhammad. Tantuha bukod panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imakna bukod na hinang sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na wa ma'rifatu dinil Islam in ilmu sambil dumagpak maun hikaingat mo sin agama Islam. Na bang awaling kabidda sin ilmu hangkan na inta utaga ilmu magparuntungan siya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihilan kita misalan sin Rasul bang biyay din kabidda sin tao taga ilmu. Iban sin tao nagtag-ipon patuhan way ilmu niya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul wa fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil kamari 'ala syairil kawakib. In kabiddaan sintao taga ilmu alim taga panghati ha Quran taga panghati ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bimakna kihatihan nin agama Islam. Iban sintao abid, imma na sin abid ini amin tao nagtag-ipon fa Allah sa wayroon panghati atawakan na awam na tuod siya ha agama Islam wayroon panghati sabab in tao maghinang wayroon panghati niya marugtol niya ra India akan sin Allah. Kita muna mga kiaulungan sin Allah birin hantang niya to hati niya nag-ibadat siya pa Allah sa awam. Na inguwa niya marugtol niya ra India akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaunon bahasin akal ta maghinang intao. Di hadun niya. Maghinang haupis. Way panghati. Aun ba bihayat to juma to di hadun niya. Naghinang siya haupis sa awam siya. Wayroon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon. Na hangkan yan intao mag-amal ibadat patuhan. Abid in pagtawag nagtag-ipon patuhan sa awam. Impagbigdaan niya long sin Rasul kafadlil kamari 'ala syairil kawakib. Biya sin bulan masawa iban sin katan bituon. Biya pagpi kita. Hauno masawa bulan atawa bituon. Tanto masawa imbulan mga kiaulungan sin Allah. Kita muna nahangkan na suway maksurun tatuod dauton ampa kita makauntung in suway kita humati maglugto manuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam impagtuntut ilmu ini long sin Rasul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Kita muna Rasulullah impagtuntut ilmu amin paglawag sin ilmu manghindarahi kaymo pamag-ibadat patuhan tumtuma pardo makna wajib kay musin Allah ya kau muslim usub atawakan muslim babae. Nabiadasan kita biyaitaan bang masabot in wajib bang kaya ulungan sin Allah magdusa in manusia hari siya maka hati bang niya kaya tinggalan in wajib. Amo yan mga kaya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila sadya in manusia nagdusa masay ini. Nahati niya in maksud diha ini umingat kita muna, humati kita muna, ampa kita maghinang. Na, ang nailmu ta, may nang nato sa magparuntungan kita. Ang nailmu ta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iparagbos ta na maghinang. In ilmu mattan, amin ilmu makamumpaat katu dunya akhirat, amin dahon kita magruku sujud. Dahon kita magruku sujud patuhan.
Dahon kita magruko sujud. Buko ni sabta ka ilmu kita rin kita maghinang nari kugdanan. Sabab long sim mga ulama. Wal amalu fil haqiqi wa thamaratul ilm. Inhinang long niya kasabunnalan. Suway hati niya imbungan niya ilmu. Nabiya na kita biyaytaanin ilmu. Suway siya magbunga pahinang. Na, kita mo na mga kiaulungan sin Allah. Sabab, paman amala bila ilmin faqad sabahun nasyarah. Ini kaya lulukis mga ulama kakitab-kitaban nila. Isiyu-siyu in naghinang. Bila ilmin wayruun siya ilmu. Faqad sabahun nasyarah. Namunal tuod in siya yan. Nakaagad biya si mga nasyarah. Nahisyo na ba yung mga nasyarah? Amo na yung mga tao nagsisirik patuhan. Amo na yung mga manusia nagkukupur patuhan. Sabab in sila, naghinang sila way panghati. Waman alima, walam ya'mal faqad sabahul yahud. Hisiyu-siyu isab, in taga ilmu, aun siya panghati. Sa walam ya'mal, wayroon di magpagpapaghinang at tiniyaon ilmu niya sa wayroon nagamal ibadat. Amoy ni masigpit mga kiaulungan sin Allah. Bang mo pabisarahon simparkala, pag-ibadat simparkala, pagtuhan simparkala, kagini sana pag-agama. Kaingatan katan usulun, subhanallah. Sa wayroon sab kakitaan mo in siya nagamal ibadat patuhan. Sipat siya sim mga ulama, faqad sabahul yahud. Nabiya na si mga Yahud, in sila ini Yahudi. Yung mga Yahudi, nagsisirik da patuhan, nagkukupul da patuhan. Kita mo na. Dahil nasabab yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ilmu, suwayro magbos siya pahinang. Dumagbos siya pahinang. Pagka kau naghinang na piyaragbos mapag-amal ibadat patuhan, ad-da'watu ilay, imaksud. Suway mo siya hipasampay, hipanaabiti mo, hipanghindo mo, haanak, asawa mo. Nakita mo na bang yan, wayroon ilmu ta? Minsan-san magtalbiya anak, di kita maingat. Minsan manghindo anak, asawa ta, sabay ilmu ta. Nabangit ton ilmu mo. Kaingatan mo mangyaon na karugtul magtuy, hati mauba mo magtuy. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kita In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpitwa kato. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. In Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan kita. Bangkaw makakita nagtao naghinang maksiat, kakagausan mo, ubahan na mag-us-us sin lima mo. Langa sin lima mo bang mo kagausan. Inin agama na to. Nabiyay diin kaingat mo manglang. Biyay diin kaingat tamang lang. Bang wayroon ilmu tah. Sabdi maingat kita humindo hatao. Nah, kita mo na mga kiaulungan sin Allah. Hari mo kagausan langon sin lima mo. Dila mo. Pabilisanihi. Maksud nasihatan mo. Nabang ilmu mo, kanasihatan mo, kapatumtuman mo, maraak mo magtawat sa bangoy ilmu mo. Minsan anak, muri-mura kakausan, langon, sabab sinuayroon di ko. Di mo kaingatan, ibis sa rin pag-agama. Amo yan, ingkabigdaan sin ilmu, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, hasabab na kasing kalam, marakuman yan to. Sa dakuman pangatayan, tay mangindua, wadhalika adapul iman, nung sin Rasulullah. Amo na to insam malam sa baba pag-iman banghat dakuman atay. Kamu na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim subayri magpasad. Subayri magpasad. Bang mukita intay manghud mo miyama nauhadan. Aun lungag haunahan niya uno bahain hinangon mo. Aun lungag yaon pasaran mo mahulog. Inhinangon mo. Suway mo siya langon. Suway mo siya langon. Bang mukita maksud ko. Bang mo kita intay manghud mo naghinang mangi, suay mo siya langon, suay mo siya patumtuman. Dahil nasabab yan, maingat ko magpatumtum hasabab sin ilmu mo mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dumagbos hahinang, mabos hapagdakwah. Mabot na siya papagdakwah. Dahil nasabab pa sin ilmu mo rumagpak magto,
naghinang nakaw, piaragpos mo na haraakan sin Allahu Ta'ala aturan sin syara, ang pagkaw nagdakwa, na naabiti sin agama Islam pagkasabunnalan, inhi ka maupat niya as-sabru alal adha. So ay ikaw magsabar, ay makna, tatasan mo, tahanan mo, sandalan mo, in uno-uno rumatong doon, hapag tuntutan mo ilmo, tandasun kau sin Allah. Hapag hinangan mo amal ibadat, ayaw mo kalupahi, tandasun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pila sadya imano siya nanuntut ilmo, di na makatatas. Tak mo na. Tuad daw, duwang kasabto, hangkabulan, 2 bulan, di makatatas halong sinang katahon, manuntut ilmo. Tandasun kita sin Allah. Pila sadya imano siya, nag-amal ibadat, himundong na. Way ralong niya tagaran. Way ralong niya tagaran. Nakita mo na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namang ito timinggil ha ilmo, sahi. Kaya pahaman niya bang biyay sigpit sin pagtinggal sin mano siya sambayang. Kaya hatihan niya, ba't siksaon sin Allah in tao timinggal sin sambayang. Kaya hatihan niya, na masigpit ito tinggalan niya. Sabab sin aun ilmo niya, amo yan yung kabidda mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa balanta ingkatan, dumatungkato lang si mga ulama, impagsabar atas tu parkala. As-sabru ala ta'atillah, subay kita sumabar doon hapagtaatan patuhan. Maana sin pagtaat ini amuin doon haraakan sin Allah Ta'ala. Sabalan mo tuod, tatasan mo. Kataan sin dia akan sin Allah. As-sabru an maharamillah. Iban subay kau tuod sumabar doon hakatan hiram sin Tuhan. Sabalan mo hiram sin Allah Ta'ala, ayaw kau tuod humusal, ay kau umusal sin hiram sin Allah. Sabalan mo, inyan main-main sadya pagdunya. Nakatitipuhan dunya, hangkaray da mga kiaulungan sin Allah, in kita maglain da pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkaray da masa, di kita hadunya ini, miya manaw-manaw kau rumatungin kamatay. Nagkukulang kau rumatungin kamatay. Pakain kau binaybayan. Dumatung ing kamatay. Muy da kita pahadarat sin Allah Ta'ala. Ini kamatu pagsabar amin ala aqdarillah. Sumabar kita roon hakatan adal gantaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muna mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkita piatumtuman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamulya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqsamallahu adha wa dal fi hadhihi surah bil 'asr alladhi huwa ad-dahr. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala na imasah. Siapahan sin Allah ta'ala in waktu. Tak mo na mga kiaulungan sin Allah ta'ala imasa ini mahal ga sa ini. In waktu ini mahal ga. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini hambuk day sa pangadjian. Bang kita sumapa, suway rakal na sin Allah. Di kita minjari sumapa paruga inday na Allah. Bangin Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala in simapa siya makapagbaya. Unin siya pahan niya ribat simapa siya waktu, simapa siya hamasa. Innal insana lafi khusrin. Sa hunnal tuod, ingkatan manusia, agad injin halawm kalugian. Tak muna wana utubillah, in kita niyo nalugi. In kita niyo halawm kalugian, mga kiaulungan sin Allah. Sa aun way nalamud halugi iwan way nalamud hasapay ni. Hisiyo sila. Hati ko nasabot na to na ini. Hapanagdaan niya to. Illalladina amanu. Amuna imanga sila bariman. Amanu. Matan bariman. Impag-iman nila liyabay rin ha ilmo. Wa amilus salihat. Iban simmanga sila hikaduah. Iban simmanga sila amilus salihat.
nag-aamal sinhinang marayaw. Himihinang sin amal ibadat marayaw aturan sin sara. Amunay ning piyagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nahl. Ayat kasyaman tagpito haparman sin Allah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ang mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Hisiyu-siyu in nag-amal, naghinang, nag-ibadat, sin ibadat saliha. Hati niya ibadat amin marayaw. Kakahinang marayaw amin taymaun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sibu dain siya usog at bababae. Wa huwa mu'min bangman inhal niya in siya bariman. Sabab aunday sabsan hinang sing kafir marayaw. Mangmukitaon hinang nila marayaw. Sa ukon sila bariman. Way sila nakasud pa ka Islam. Na wayroon niya to karayawan mahasil nila. Wa huwa mu'min in sarat bangman in siya bariman. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Narihilan na mo sila kabuhianan hadunya. Dagpagpadlaw akhirat sing kabuhianan marayaw. Tayba. Wala nadhiyannahum azrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iban sung namo da sila tungbasan sin tungbas. Uling tungbasan sin Allah. Sabab sin amal ibadat nila mayaon marayaw. Bi ahsanin tungbasan day sab sin marayaw. Amuyanin Allah subhanahu wa ta'ala. In unu-unu mahinang na to amal ibadat di hadunya. Marayaw. Misampain kaaunan niya biya paukpuk. Tungbasan da sin Allah. Ramikyan pamangi. Misampain kaunan paukpuk tungbasan da sin Allah. Famay ya'mal mitkala zarratin khairay yara. Wa may ya'mal mitkala zarratin syarray yara. Unu-unu imahinang niyo. Marayaw misampain nahot niya biya paukpuk hipakita dasin Allah in karayawan hadlaw akhirat. Tak muna inhalga sin hinang mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan naayaw na to pahil-pahilo ni namal ibadat na to lasahon na to sabab amoy ni in umunong kato taniyo sambil madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Umunong to din amal ibadat ini. Umunong siya tumagna din hakuburo. Dagpak madto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala paadlaw akhirat. Nakita muna intao nag-amal ibadat wa amilus salihat. Ikadua, magparuntungan intao nag-amal ibadat salihat naghinang marayaw sing kakahinang marayaw. Wa tawasaw bil haqq. Iban in siya nagnasihat ima na nagdakwa nagpasampay sing kasapundalan papagkahinamano siya nang hindui siya paanak niya, paanak asawa niya, patay manghud niya, papangdaigbahay niya. Pamanga pagkahinyamano siya, piyasa plag na agama islam. Sabab amanin panghindo sin agama na to. Iban amo yan in kakahinang piaglugtuan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magdakwa. Magpasampay sin agama islam. Ayaw magpikil bat muhot. Subay ikaw hati niya, gadjihan sin tao. Kung na matimpuhong mo. Ba't malengkan bang aun timo ko rin ha mga alta, labi marayaw, hikakusog simpagdakwa. Ha? Hikapataod simpagdakwa. Bang aun din ha mga yan, labi marayaw. Kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bisabri. Sarta hikaupat niya nagnasihat sing kasabar, dahin hang katao pa hang katao. Na, dahin hasabab yan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala magparuntungan muy pahadarat sin Allah di hadunya ragpagpalaw akhirat bang insiya taga ilmu piaragbus hapag amal ibadat patuhan sarta piagdakwa in ilmu iban piutos sing kasabar unin agihi Imam Syafi'i rahimahullah hatungod sin ayat kaina nabas sanatu. Qala Syafi'i rahimahullah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Bangsad jalaw niya wayruunna
nagpanaugin Allahu Ta'ala hujjah amin baita matampal, baita matakaddam doon hapya panjarinya amunan kita ni umat illa hadhihi surah malainkan tuput da amin surah Al-As lakafathum mamarahina mahinang nila sabab hikabatok nila paagama Islam. Qala al-Bukhari rahimahullah unin agi Imam Bukhari habab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Long Imam Bukhari rahimahullah in panghati long niya in panghati maka una siya rain hakab tangan iban hinang hati niya in ilmu amin ilmu ini mabaya kau magkabtangan mabaya kau maghinang suway kau umingat muna suway kau humati mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Humati kau muna, ampa kau maghinang, sabab intao, magkabtangan haway panghati malawng dah. Malawng dah siya, amin magkabtangan haway panghati niya, malawng dah siya mga kiaulungan sin Allah. Labi luba na maghinang way rapanghati, biasin agi na tukain na, malawng dah. Nakita muna sa uno, inhinangun ta muna, bang kita kumawa kabtangan sin Imam Bukhari, humati kita muna, umingat kita muna, ampa kita maghinang, ampa kita magkabtangan. Hasupaya umamu impagkabtangan ta, iban umamu inhinang ta mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qawluhu ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastagfir lidhanbik. Ini malagbo pangadjian na to hasura Muhammad ayat hang putag siyam. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ingata siya simbunal tuud insiya Allah wayruun na tuhanduga ing malengkan tuput tunggal insya Allah. Tuput tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Bima na mga kiaulungan si Allah ayat ini pia ingat muna pa Nabi Muhammad, pia pahati muna Nabi Muhammad intungod pamagtuhan. Hangkan na amuyan in ilmu panagnaan tuod wa huwa ma'rifatullah. Siya na indan hikaingat na to patuhan. Siya na indan hikaingat na to paagama Islam. Siya na indan hikaingat na to pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastagfir lidhanbik ay bima'na wa huwa amal. Ampa bang mo siya kaingatan na, ampa kau mangayo na kaampunan patuhan mo. Hati ni ampa kau mag-ibadat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imaksud fabada'a bil ilm qabla al-qawli wal amal, maka una in ilmu muna hakabtangan iban hainang. Amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yan suway tuod kita maglugto humati sin ilmu ayaw tapahil-pahilon sabab diha ilmu ini mahinang sabab tay maunin amal ibadat na to iban kahatihan tanah hasabab sin ilmu yan uno bahain ibadat dia akan sin Allah iban ibadat way nariya akan sin Allah naroon tayo mapinig doon tayo mapinig na ayaw ta kalupanin ilmu nagkabahagi bayan mga kiaulungan sin Allah aun ilmu nafi' aun ilmu dar in ilmu nafi' amo na in ilmu dahon niya kau mag-ibadat patuhan haaturan sinsara adapun in ilmu dar amo na in ilmu makakaun kau pakasirikan makakaun kau fatagut makakaun kau pa amin pag-ibadat way riya akan sin Allah in ilmu yan hikamudarat patao. Mapatut kita magpatilibon din hamangayan parkala sabab aunday sab mga manghihindo aunday sab din mga mano siya maghindo sin parkala pag-ibadat away ruon na kalamod-lamod haagama Islam iwan way ruon na bakas kaya panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ni imaksud na to magparuntungan kita di hapag dunya tarag pagpaadlaw akhirat bang inupat yan kay mo aun ilmu mo nag-amal ibadat kau patuhan sarta piag dakwa mo in ilmu mo yan iwan sinhinang mo yan biyay ta mo patao
iban kiutos mo kising kasabar, insyaallah subhanahu wa ta'ala, mapatay kau di hadunya, muhi pahadarat sin Allah ta'ala, magparuntungan kau sin paruntungan sa laggo-laggo. Bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun dain hamanga kaptangan pangadjian niya tu amuin makawa na tu, insyaallah subhanahu wa ta'ala, in kami murid masih-masih pa nanununtut ilmu, hakarna hasupaya sadya madauhat imaksud sin kita nyo di hadunya, ayaw na to kalupahan na magibadat, na impag ibadat ini mga kiaulungan sin Allah, bukun ini hinang sibi-sibi, hinang pakaradyaan dakula, in ibadat ayaw takalupahan, subay tuminggil ha ilmu. Ibadat tuminggil ha ilmu, ingkatan amal ibadat wala timinggil ha ilmu, tumtumah. Tumtumah mga kiaulungan sin Allah ta'ala, adakala in hinang tayan, bukun na nakaagad ha Quran, iban bukun na nakaagad ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan, di na mo nasadya patubtubon, bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala, papag-unay-unayon kita nyo amal ibadat, amo intay maun, siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban papagmumpa aton kato tanyo sin Allah ta'ala, ingkatan amal ibadat na to di hadunya tungbasan siya sin Allah. Salam dua kami paamuin kanyo katan dimurungog labi luba na pamodel na mo kalasahan, iban paamuin kat sa suko sin mga kaguruhan hamaahad muro. Salam dua kami kanyo katan iban hakatan na kaguruhan sin kami di hadaira sin sambuanga sambil pakapupuan niya, bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungbasan in kita niyo katan hapagdakwa sin kita niyo, huat-huat in kita niyo, tabangun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, as'alullah ta'ala ay yarzuquna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban, innahu as-sami'ud du'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na ito na yung in nasihat tawang patumtum sin guru sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, mangdahiyat to amuin mahinang ipang himati kato tanyo. Iwan insyaallah subhanahu wa ta'ala, mahinang ito padduman sin kita niyo, kawoy sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, habiyaon mangindua kita niyo supaya tanggusuntain pengajian doa insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.